mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo sa 91.9. Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. No karinta pamanatsu, ing amano ning Ginoo, yang kayanta betamo. Ibusni ta na lang yun ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello! Good afternoon po karing kakatamong listeners and viewers. Ini po yung programa ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin, makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo at talakayan pisabyan ding miyayaliwang topiko tema king pamagaral tungkol king Biblia. Maka-live tamo po ngayon po. Yapin po ini ang Usapang Biblia. Welcome po king kakatamong programa at siya ko po among Jess Layug at syempre kayabi ko po din ka na akong co-host i-brother Renato Mamukod at i-brother Aris Clarin po. At syempre abayon yung kayo po kilob na po ning metong oras, pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pa ako, rasan ko po. Ako po'y brother Aris. Antabayanan niyo po kay po king metong oras, king talakayan para king Usapang Biblia po. Magandang buhay po sa inyong lahat mga kaibigan. At ngayon po, muli nandito po kami ngayon para ihatid sa inyo ang mabuting balita ng ating Panginoon. Good afternoon. Huwag kayong lilipat ng channel ko. Just stay tuned lang kayo dyan. Napakatagalog ngayon ni Brother Boyet, Mamukod, Brother Aris, no? Yes po. Para siyang Makata. Yes. By the way, we would like to greet yung kakatamong Archbishop Emeritus, Yapong Setu, who's celebrating his birthday today. Plano ba no? 86 years old. Happy birthday po, Apo Seto. Happy birthday po, Apo Seto. At makanyan mo naman, it's also the 28th anniversary na ng Domus Pastorum. Yes And po. po ang alas 6 kanya natin yung misa. Yes po, antabayanan niya po kining radyo, may area po yung 6. Okay, so maka-live yan naman. Yes, Live po. streaming po ta. Okay, so tuloy-tuloy ta na, Brother Aris, ne? Pangabagya po basan tayong metong chapter ibat king banal a kasulatan, ibat king libro ng San Lucas. Asukat tamong pakiramdaman at king kaduwang dake po ning kikatamong programa, pisabyan taya ing interesting topic tamo king aldong iti, kaugne king pamagaral king Biblia. Yes, at kay ibat tayo pong pakiramdaman ng metong chapter, ibat po king makatuto ka libro, ibat king banal a kasulatan. Well, naman tayo po iti at pigo naman, king kaya kayo pong lugar, nung nukarin kayo man po ngeni, king bale, king opisino, o king dalan, o kabang at yuko po king sakyan at magbiyahin na po. Kay batatin kaya pong kutang ang makabasi, king may basang kapitulo, at agkatanda ko pong makyabe makibat kareti. Malyari kayo pong mag-text, kaya kami karing kaya katama pong text line numbers, kaya pong smart, 0918-351-8282, at kaya naman pong Sun Cellular, 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share ka rin kayong greetings o comments, mensahe o nung ating kayong buring ikutang karing numerong aren. At makanyan mo naman po king katamong YouTube Live o subscribe ing katamong YouTube channel ang makilagyong ASF Radio Station 91.9 FM
o kaya isearch siya po yung www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. At king katamong Facebook Live po o i-like at i-share ing katamong Facebook page ang makilag yung Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM o kaya i-search siya po ing at official.asf radio. Akitulanan po din katamong milabasang episodes at pakibanggit yun na rin po ing kayong parokyang kabibilangan ban kanita adinantaya namang maya pa oras inke kayong parokya. Alright, so magsilbiya rin pong i-follow inke katamo pong Twitter account, inke katamong username, yapin po ing @radio_ASF o kaya naman po paintunan niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM at inke katamo pong Instagram account, inke katamong username, yapin po ing @ASF Radios. For advertisement po, you may send your inquiries at asf.radio.mktj@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Arkidiocese tamo, malyari pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ulitan ke po 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita tayo karingaliwa pang tao atin tamong radyo ang makasab king katamong biye kasalpantayanan ban kanita lalo na pang dakal ding katamong kakaluguran. Alright, so ito na pong magpatumpik-tumpik pa niya po. Ngani po isa dyan ning kayong sarili. Ban pagkaramdaman tayo po ing mabasang chapter this afternoon. King katamo pong episode. Iba siya po king Ebanghelyo ng San Lucas ing chapter 22 niya po. Nuatin ko pong Biblia king kayong pibale-bale. Aba, pwede yun pong kwanan at ibuklat. Kempung kaya katamong chapter basan nga ni bang talakwas tamo makatuki karing pamamasa impong chapter 22 ng Ebanghelyo ng San Lucas. Lucas Kapitulo 22. Malapit ng datang impiesta ning tinape alang lebadura. Aawsan dang pamaglagpus. Manintun lang masanting aparalan ding pamuntok daring pari at taluturo ning kautusan. Nung makananure nga papatay Jesus. O neng tatakot lakaring tao. Kanita linubiyay Satanas kang Judas amayayawos Iscariote. Ing metong karing 12, mekoya at mekipagsalita karing pamuntok daring pari. At karing opisyal daring gwardya na ning templo. Nung makanano neng apanganyaya Jesus karela. Metulala at pengakwanan deng dinan salapi. Me bisaya Judas at manibat na kanita menintun neng oportunidad bani nga panganyaya Jesus king era kamalayan ding tao. Mira singaldo na ning tinape alang lebadura, nung kapilan de papate ning biserong tupa para king pamaglagpus. Inutusan na lang Jesus di Pedro at Juan, nga nakarela. Makona kayo at isadyayin kaya katamong apunan para king pamaglagpus. Ngarang kinutang kang Jesus. Nukarin mo buring isadyami. Pekibat na. Makiramdam kayo. Kalubyuking syudad, kasalubong niya yung metong lalaking magdalang metong abangang danum. Tukyan niya hangga king bale apuntalana. At sabyan niyo king makibandi king bale. Pakotang nakeka ning maestro, nung nukarin yung kwarto malyari ng pipanganan, king apuna ning pamaglagpus, kaya bedaring alagad na. Iturune kaya kayo yung metong maragula kwarto, kumpleto gamit. Karin kayo magsadyang apunan. Mekola at disnanda at ikiting sabla-sabla ang timoing sinabi ng Jesus karela. At si Jara ingapunan ning pamaglagpus. Inyang miras na ing oras, linuklukya Jesus king lugal na king lamesa at ding apostol, nga nakarela. Malambat ko ng pagnasan, hinga kaya beda kayong mangan, king apuna ning pamaglagpus, bayok dumalan kasakitan. Sasabyan ko kaya kayo, kapilan man nakapasibayang mangan kaniti, hanggang lubos matupaditi, king kayarianing Diyos. Kinwane ing kopa at kay batnang may kapasalamat king Diyos, pinyene karela. Ngana, Tanggapan niya iti, at pisulusulwan niyang inuman. Sasabyan ko kaya kayo, king manibat ngeni, minum kaniting katas ni gubas,
hanggang datang ing kairiyaning Diyos. At kinwa na ing tinape at kaybat nang may kapasalamat king Diyos, pemiraso na ing tinape at binyene karela. Nga na, Iti ing katawang ko, amiyain para kaya kayo. Daptan nyo iti king kapigaganak ang kanako. makanyan mo naman, kaybat na ning apunan, binyene ing kopa at sinabi na, Ing kopang iti ing bayong kasunduan, amitatalakad king kapamilata na ning daya kong dumagos para kaya kayo. O neng kasulo kay keting magtaksil kanako. Huling matay anak ning tawag pang king biriyaning Diyos. O neng makalunos na itang taong magtaksil kanako. at mi kukutnanan la, nung nino kaya karela, ing gawang kataksilan kang Jesus. Linto ing meto nga pisasabyan karing alagad, nung nino karela ing marangal dili. Sinabi ng Jesus karela, Dingari keti king yatu paginula ka rin karelang sa sakupan. At ding makikayupayan, mayayaos lang kakaluguran daring tao. O nengema kanyan king kabilyan nyo. Nuneng peka marangal kaya kayo, sukat siyang maging antimong peka anak dili. Ating pamuntok, maging antiyang talasuyo. Nino yung lalong marangal? Ing makaluklok king lamesa? O ing susuyo kaya? Siyempre, itang makaluklok. O neng at syuko libutad yu, pilang meto nga talasuyo. May natili kayong kayabe ko karing sablang kapag subukan na delanan ko. Nung makanano na akong dininan katuliran sumakop ningigpa ko, makanyan muna maninggawang kong kasunduan kay kayo. Mang kayo at minum kayabe ko, king kayarian ko, at luklo kayo karing trono, bayo lang ukuman, ning 12 tribo na ning Israel. Simon, Simon, makirandam ka. Inawad ng Satanas, at mi paintulot king ikayong sabla, subuka na kayo, antimonong makananong ingortelanong si Simena ing sepo king pale. O neng penalangin da ka, king kapilan man, sa lubos mila ko ing kaya kang kasalpantayanan. At kabud mi bali ka, lub ka na ako, pasiknangan mula din kaya kang kapatid. Nekibat yay Pedro, Gino, makasadyada kang damayan king sukulan at king kamatayan. nga ng Jesus. Pedro, tandanan mo iti. Bayo at tulawa king tacho king aldo iti. Makatatlo mo na ako ikuangalingad. Kanita kitang ng Jesus karela, Inyang tinubod na kayong alang pitaka, supot o sandalyas. Kaya kulangan kayong nanuman? ngarang mekibat, Ali kami. O nengeni, nga ng Jesus karela, nungating kayong pitaka o supot idalaye. Inino mga lang espada, kailaning pisalina ing balabal na, bayang saling metong. Huling sasabyang ko iti kaya kayo, sukat matupad ka na ako ing sasabyanan ing kasulatan. May bilang iya karing kriminal. Huling ing may sulat tungkol ka na ako, matutupad na. ngara ding alagad, Gino, ore ni ding adwang espada. nga ng mekibat, Managyo na. mekoya king syudad di Jesus at mintaya king bundok ding olibo. Antimo ing meging kaugalyana at tinukila ding alagad na. Karas da karin, nga nakarela. Manalangin kayo, bane kayo manabuking tukso. Dinayo yung bagya karela. Sini Claudia at menalangin. Nga na, Igpa, nung malyari, idayo meka ako iting kopa. Makanyan man, aliwain kaburian ko. Lunayin kaburian mo, yaing may pamintuan. pepakit siya kang Jesus ing meto nga angel ay batban na. At pepa si kananelum, uli na ning mabayat ang panandamana, laluyang menalangin taintin. Tutulo impawas na, ame nga ring dayang papatak kinggabun. Kaybat ng menalangin, tinikdoya, at beli ka na lading alagad na. Disna na lang matudtud, uli na ning maraguldang kalungkutan. Nga nakarela, Bakit matutod kayo? Bibangon kayo at manalangin, bane kayo manabuking tukso. magsalita ya pa Jesus inyang dinatang lading dakalataw. Pani mo na nalaming taong milagyo ang Judas, ing metong karing 12. Lepita ni Jesus, baneng uman. Unang sinabi ng Jesus, Judas,
Ipakanyaya may waring anak ning tao, king kapamilatan ning metong nga uma. Inyang ikit na ring alagad a kayabe ng Jesus, ing malilyari, sinabi ra. Gino, panabakan minala. At tebak na ning metong karela, ing ipos na ning pekapunding pari. Atigpas na ing balugbog ng wanan. O ning sinabi ng Jesus. Usto na, Tigkila na ing balugbog na ning ipos at pepakayap na. Kanita sinabi ng Jesus, karing pamuntok daring pari, at pamuntok daring gwardya na ning templo. At karing makatwa na ning balen, aminta karin bareng dakpan. tulisan kuwari, inya dinatang kayong magdalang espada at palu-palo. Tuturo ko aldoldo king templo, at atyo kayo naman karin. Makanyan man na yukudekap, o neng panahon yung ngeni, at ingupaya na ning karalumduman, yung matutupad. Dekap de Jesus, at delare kimbale na ning pekapundim pari. Tikya na ing Pedro, o neng makarayo yung bagya. Nikyabe ay Pedro karing taong makapadurot, kindapu gagewa raking patyo. Ikit ne karin ning meto nga ipo sa babay, at pegmasdaneng masalese. Kaybat, nga naniting ipos, Kaya niya naman ng taong iti. o neng lingad na, nga ng Pedro. Babae, man kakilala yung taong sasabyan mo. Kaybat daring mapila na pinandit, apan sinening meto nga lalaki, at nga na kaya. Metong ka naman, Karela. O neng pekibat ng Pedro. Abe, magkamali ka. Kaybat nang nilabas ning meto nga yoras, pekatimid na namang sinabi ning meto nga lalaking, menakit kang Pedro. Talagang kaya beneng Jesus yung taong iti. Uling metong yang Galileo. O neng pekibat ng Pedro. Abe, kumaling sasabyan mo. Kanita muri, kabang magsalita ya pa, tinulaw king Tatyo. Nelikid jeng Gino at linawe ni Pedro. At aga na ka ng Pedro, ing sinabi na ning Gino. Bayo ya tulaw king tacho king aldoiti. Aligan mo na akong makatatlo. Linwalyay Pedro at menangis siyang kapait-paitan. Kabang insultuan de Jesus at pamalupalwan ding magbante. Tikpan de lupa at sakare kukutnan. Ngar. Sige na mo, ulahan mo nung ninoing mekatudke ka. Niyayaliwang kalapastanganan, impinyabira kang Jesus. Inyang masala na, mitipon lading makatwa na ning balen, at ding pamuntok da rin pari, at ding talaturo ning kautusan. Ding sablang bibilog king Sanedrin, at inarap de Jesus king karelang kapulungan, ngara. Sabihan mo kaya kami, ikapi ng Kristo? Pekibat na. Nung sabyan ko, yukuring paniwalan. At nung kutnanda kayo, na kayo man makibat. Maning manibat ngeni, lukluk kay anak ning tao, king banda ng wanan ning Diyos amayupaya. At ding sablakit nande. Nung makanyan, ikapi ng anak ng Diyos? Pekibat na. Ikayo mismo, sasabyan yu kin ako pinya. Sinabi ra. Nano pagkatibayan ng kailangan tamo? Itamo mismo, dimdam tamo yung sarili ng amano. Kimapilan pong penandit, pigunaman tayo po itang kaya katamong dimdam at chapter 22, iba't king Ebanghelyo ng San Lucas. Okay, so tuloy-tuloy na po king kakatamong programang Usapang Biblia at yuta na po king first part ning kakatamo pong programa ni po. At Brother Boyet and Brother Aris, ing kakatamong dimdam nga ni, bala mo, katono na talagang Kwaresma, Holy Week, huling dimdam tamo ning Passion ng Jesus mo naman, At ating may banggit ang fiestang pagmasusyan, dareng Hudyo, especially kening umpisang parti na niting kakatamong chapter abinasa,
Pekiramdaman in chapter 22, at titiyapin itang fiesta na ning tinape alang lebadura. At titiyapin mo naman itang Passover or fiesta ning pamaglagpus. Ne? And this is a major feast, kareng Hudyo, at papalapit na kanita ing Passover. Just like kareng fiesta king baryo kaya king balen, bayo pa datang ing mismong aldo ning kapiestan, bisinoreng tao, maligagala para king karelang pamagsadya. At karin king Jerusalem, nang daratangin Passover, ing lugar, maging crowded ya, karing tao, at miyayaliwala naman din pilgrim sa manibatan pa, karing miyaliwang lugar, mumunta ka rin. Siguro mo, marakalapit siguro ding manibatang karing mga rayong kay lugar mo, bank mo kanita, makatagon lamang kitang importante piyesta nga ito. Yes, at ding may karamdam at may nakit ka rin mala ng Jesus ka rin king Galilee, pupuntala naman ka rin king syudad, king Jerusalem. At balo de Jesus, and they generally had respect and great expectation for Jesus and His ministry. No? Inya naman dening kontra kan Jesus, dening pamuntok daring pari, ang porening talaturuning kautusan, mimisip lang paralan nung makanano deng apapate i Jesus. At makanyan po niyamong, apansinan ko po nung sano pa dating religious authorities, ila pa ring madalas ko kontra kang Jesus. Ela po kaya insecure kang Jesus kasi dakal ne apapatuki. Mapalyari pin, Brother Aris, surprisingly, lupang elaman pintatakot kang Jesus, no natatakot lang ka rin tao. Siyempre pin naman, nung popular Jesus at dakalya followers, at kay ba't tambing-tambing gawa lang aksyon, no? Ban ituloy ing marok ng balak, siguradong may ka maragulagulo or kaya commotion, o iting katatakutan da. No? They did not fear God, but they fear the people, no? Ela tatakot ipapating anak ng Diyos, manintun lang proper timing or tiyempo ban asa katuparan iti. Pero siguro mong ela rin po siguro bisang masira image ka rin tao. Pero malino na atin lapong masanting nga balak laban kang Jesus. Well, abanggit may masanting nga balak, Brother Boy, at lawen tayo Judas, no? Metong kareng apostol ng Jesus. Sabi na ning passage, king linubya isatanas kang Judas ang mayayawos Iscariote, no? Isatanas siyang balamo mig-guide kang Judas man pagtaksila ni Jesus. It shows that the real enemy of Jesus yapin ni Satanas. At may yawos siya pong Iscariote among. Yeah, may yaw siyang Iscariote uling, sabi dagpang kinghay, iba siya king Keriot, no? Metong nga syudad king Southern Judea, at muli nang sabihan, iyamo kabud ka ring apostles ng Jesus, ing iba't king lugar ning Judea, samantalang dingaliwa, they were all Galileans, no? So dingaliwa naman ing sasabihan da, nainglag yung Iscariot, malilink ya king ama nung Sicarius, no? Naimburi ng sabyan is assassin. So inyayuyugne karing Jewish zealots agagawang violent move against the Roman occupiers. So bali kini mong adwala po rin kay Judas akabilang kareng labing adwa ng kain Jesus po. Apostol ating Judas na anak ng Simon Iscariot, ang po mo naman San Judas na nakaimong apostle na anak ng Santiago. Yes, no? Yes, Brother Boy, at itang Jude the Apostle ay anak ng Santiago. Yapin mo naman itang ausandang Jude Thaddeus, no? Jude Thaddeus. San Judas Thaddeus. Na syempre, mas popular ay Judas Iscariot, no? The one who betrayed Jesus. And he's the betrayer of Jesus. Inya po po tang ginawa kang masanting at migtaksil ka king metong nga tao, palagyan da ka ring Judas. Mapna mo po tinuki Judas kang Jesus, ne po? Oh, yeah. Posible mo rin na isang kanong bakit tinuki Judas kang Jesus. It is because of, well, sabi na rin nga lawa, maybe selfish motives. Perhaps mag-expect yan naman ni Judas na may niyang significant position and prestige, no? When Jesus came triumphantly to Jerusalem bilang Messiah. Pero inyang abalugbugan na siguro that Jesus is not the type of political Messiah, but a suffering Messiah. May disappoint siya. Siguro to the point na penganyaya na ni Jesus. Sa bagay po mong kaya yan malilyari po talaga karen tao yan. Potamong tutod keng kaya tamo mong expectation tamo mong ing metong nga tao madalas milalako tamo gana kaya
pwede pong panyirane o kaya naman apa na sakitan niya. And to do this, ikuhan ng may kipagkonsyaba, di ba? Kareng religious authorities. May kipagsalita ya kareng pamuntok da ring pari at kareng opisyal da ring gwardya ning templo, no? So, king ebanghelyo ng San Mateo, nga nang may ngutang karing pamuntok na ring pari. Sabi na, nanong ibiyayo ka na ako nung saupan da kayong makarakap kan Jesus. Sobri nang sabihan, at niya talagang makasariling intensyon. No? He is motivated by greed. After mo po talaga, King Nano, ing pakinabang akwa na kapalit ning pamagtaksil na kang Jesus. No? Well, maybe we can say also that this is part of God's plan, Brother Boy at Brother Alice. In fact, nung lawenta mo, king pangamatay ng Jesus, King Cruz, no? Lulto na simbut ne pa yung demonyo, no? Eh na siguro isipan din demonyo na may baligtad ding gana, no? Isipan na king pangamatay ng Jesus, advantage siya kaya, pero ali pala, no? Uling iya pala ing magdala king tagumpe kang Jesus, no? Uling Jesus subliyang miye, apag tagumpayan ng kamatayan. So, nung kay makanyan po mong, iya po talaga wising, kay mong, devil po niya. Kasi po, na po kay baloy ito eh. Yeah. At itang kapag nasaning demonyo na mirasya king kamatay ni Jesus, bandang tauli, iya pa pala ing kesambut na ning demonyo, di ba? Bandang tauli, ing demonyo ing may deceived. Nung makanyan po mong, bala mo may gamit siya po Judas, ban ma-realize ing plano ng Diyos. Inya, tayo totally pamarokan mo naman ni Judas. Sorry nga liwa nga, ing gagawan dapat siyang Easter Sunday, no? Nang gagawan dapat, papakbuman ni Judas. Yung malati ko, agit kayo ito, making si Bandele po. Si Sila Bande pa, just to be able to show that he is really bad, waling piktak sila ni Jesus. Pero mong, na naman mo, kakay brutal at kabayolente da naman po rin aliwan naman towards Judas ne mo, ne? But he is still one of the 12 apostles. At niya mo po talagang special kay po mo, kay role, mupin, matsuraya mo po ing making image ka rin tao. Yes, no. At inyang bintang ingal doning tinapia lang lebadura, well, pepapatel lang biserong tupakenin para king pamaglagpus or ausan tamong Passover. At tanda ng tamo na yung Passover, the Jews na remember the deliverance of Israel from Egypt. No, ining Day of the Unleavened Bread is actually a week-long feast. No, originally pagmasusyan day ni king umpisaning pamamupol or harvest time. So kay ba't bala mo inabe din na ini king Passover? At tatandanan kay papuita among king libro ning Exodus, panahon ng Moses when the Israelites went up from Egypt. Yes. Then natin yung instruction ni Jesus, abi niya karing kayang alagad, inutos na lareng kayang alagad, particularly Pedro ang papayuan, ba't isadya ingapunan para king pamaglagpus. So, lupa po nga tinenggewang kay mong prior arrangement kay ni Jesus na king kay mong lugar nung nuka rin da pugawan ing Passover meal da niya mong. Yes, no, dinina na lang instruction Jesus nung nano inggawan da. No, inya mi puntala ka rin. It seems no that everything is all set. At si Jada ka rin ning apuna ning pamaglagpus. So take note na ing Passover meal, especially kareng synoptic gospels, nando rin synoptic gospels, si Mark, Matthew, and Luke, no? Karen, it is normally eaten with lamb, no? Na sa sakripisyo da king mismong aldona ning Passover with great ceremony, karin king templo. However, pangaras kang dyan, kang Ebanghelyo ng San Juan, nung basa niyo itang chapter 13 verse 1, no? It seems to indicate na itang meal milyariya bayo ing Passover, no? Kati Jesus mi pakuya at mete kingal doning pamaglagpus. King John chapter 18 verse 28, no? Now, ala ka ring synoptic gospels yung sasabi na ating kordero, king Passover meal. At possibly, naalalang ikwang kordero bayo itang official Passover. Okay. So, pwede mo rin naburin ng Jesus ing alang kordero. Why? To emphasize the idea na iya mismo, Jesus yung Passover sacrifice. So bali iya naman po ing tune akordoro nin Diyos ne po ne. So bali po sabihan na po king kaiping mong Ebanghelyo ng John niyang iwan Bautista na. Ikit niya Jesus
kaya mong lalapit kaya at itimong ne sabi na o yan ing kordero ng Diyos ang milalako king kasalanan ng yato. Pero baliw kitang Passover meal, no? Lupang panabikan ng Jesus ining moment ay ni kayaben na lang mangan dening kayang alagad, no? Malambat na ng pag nasaning kayabe ng mga king apuna ning pamaglagpus at oy ningaw sen tamong last supper, no? Bayo ya dumalan kasakitan. Yang gaganangan tamo po, potang daratang Monday, Thursday mo. At kimisa, Brother Aris, ne? Every time we celebrate the Eucharist, dening amanong, sabi na, kimwane, ing tinapi, at pasalamat sa King Diyos, no? Pemiraso ne, at binyene karela. Ela familiar kaya kayo din, ne? Okay. Daramdaman may lamang misa. Kay ba't ni nga po nan binyan na yung kop at sinabi na yung kopang iti yung bayong kasunduan. So familiar tamo karening amanong areni at daramdaman tamo king misa. Yes. So makayan tayo namang sukat ganakan ni Jesus. No? We should remember what Jesus did for us. No? Para kaya katamo. At po tang inuman tayong kalis, we should remember na bibu na ing kayang daya, ing kayang bie, karin king kalbaryo para kaya katamo. So bali mo ne, makanyan po ing sakripisyong adinaw ng Jesus para kaya katamo. The sacrifice of Himself on the cross. Yes. At to continue, natin muring linto meto nga pisasabyan, no? Karening alagad. At nanini, yapin king nino ing marangal karela. Who is the greatest? Kay makalungkot isipan, nakaibat ng mikyabe Jesus, karing alagan na, kaibat ng asaksihan ng eganaga ng depat ng Jesus, kaya ni king kayang final hours, no, before his betrayal, before his arrest and crucifixion, may papag-argula pa. Dening alagad nung nino ing marangal karela. Sa bagay, ang yang kareng aliwang ebanghelyo, this seems to have been a common topic of conversation among the disciples. Nung luweng tayo king ebanghelyo ng Mateo, papaisan Marcos, we also find this, no? Nung Jesus po ing isipan na nung makanano ne ibye ing sarili na, ding alagad naman ing isipan da ing sarili da, nung nino ing marangal karela. Although, ala naman talagang specific atil doon, karing kayang alagad nung nining marangal karela. But, He explains to them what it takes to become great, no? Ing peka marangal diling sukat siyang maging antimong peka malating dili, no? At ing pamuntok maging niyang talasuyo. So, Jesus washed their feet after the supper, nung atatandanan niya ito, and that was an act of humility, no? Maging niyang talasuyo, no? Ing yatu, patseng exercise ng authority na, it is ultimately, self-exalting pero makanita kan Jesus. Makanyan lamo naman dapat ding alagan na, no? Sumuyo para pasuyo, no? So nung susuyo na kailangan ning pangalandakan. So nang sasaop ka eka manayang kapalit o ban puryanda ka, di ba? So patseng makalukluk ka at pagsilbyanda ka, king mataning ihatu, importante at mayupaya ka, no? But Jesus, tandaan niyo He showed us that true greatness is serving more than in being served. Mong, at saka itamo po ne, Mong, potang talareng aliwa na pagsibyanda, ot bala mo, mahinggit tamo pa, Mong. Agad tamo kayo sabihan, mapayla, kailangan, magobra, siting pretty na lamo, kabud na lamo, lalapit ing pamangan karela mang. O, nanuman ing karelang pamangailangan da, at ating naman na, Mong, ating naman na ipus, dakal naman magobra. Yeah, in short, manyaman labi. No? They do not need to work and exert effort, no? At king ka nung, ancient China kanita, ding mga kwaltang tao, magpakabala ka nung kuko. So they could do nothing for themselves. Kasi patsing ginawa, may gobra po ito, masira, mapaklitang kuko na. And this is a sign of status for them. Pero ding taong tutong marangal, yapin ding susuyo, no? Living as a servant really is the best way to live, no? Etana concern karetang, honor, credit, all we need to do is to serve, no? Service given, not gained, no, is true greatness. At saka nung lawen tamo po Mong, manyaman naman ing susuyo, aliwaya po ababye tula. Itang tunay magkalubking sarili na, king kasuyuan. Oneng din pong aliwa Mong, agad na po kasing isipan ing sarili da, they are always after their personal gain. Yeah.
At ding alagad ng Jesus makatanggap laring unique agantimpala, uling menatili lang kayaben ng Jesus, no? Karing sablang kapag subukan na delanan. That means, well, appreciate ng Jesus detang pamiyulaga at suportang pakit daring alagad na kaya, no? So the apostles will have a special status in the kingdom of God. And being a servant does not mean that we are unrewarded, no? Kabaligtaran nga no? He will receive the greatest rewards. Pero tanda ng tamo na ing tunay susuyo, susuyo pauli namo ning gantimpala. But for the sake of God's glory. Aga nakakay po itang motto daring paring Jesuits among ad maiorem Dei gloria, for the greater glory of God. Ad maiorem Dei gloria. Siyempre mong ibiyeta na pa mo puring makatuking kutang apakibatan daring kay katamong avid listeners and viewers. Ing mumuna pong kutang nino karing labing aduang alagad ng Jesus ing menganyaya kaya kapamilatan ning metang auma. Ulitan kepo, nino kareng labing aduang alagad ng Jesus ing menganyaya kaya kapamilatan ning metong auma. Ing kadwa po, nino ing miglingad kang Jesus king makatitlong beses. Nino ing miglingad kang Jesus king makatatlong beses. At pwede yo pong i-text din kay kayong pakibat king kay katamo pong text line numbers para po kayong smart 0918-351-8282. Para po kayong Sun 0942-357-4268. At i-type ya mo po ingke kayong pakibat, kaya be po ingke kayong lagyo at address o ingke kayong parokya ban ma-recognize ko po. Okay, so king kakatamo pong pamagbalik, syempre sundo tayo pa rin po ining kakatamong tatalakay na chapter, ining chapter 22, iba't king ebanghelyo ng San Lucas ne po. At pero bayo po ito, pakiramdaman tala pa mo po dening mapila na paganaka ating kantang Gawan meng malinis ing puso ko. Eko pa mo po mama ko, may babalik pa po ing usapang Biblia. Ing radyo ning Arkidiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, malugod yung makiabe king kapag masusyana ning aldo ng kaibaytan, kakatamong kaluguran, Arsobispo Emerito, Most Reverend Pasiano B. Aniceto, ampoing kapatid Tampari, Reverend Father Ramon Macasyog, kaniting kasyam ng aldo, ning bulanan ning Marso. Inipuin kay kayong talasuyo, Florentino Galang Lavarias, Arsobispo ng San Fernando, Pampanga. Magrasyang panahon ning Kwaresma, kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayanan tamo, lalo na kaniting panahon, ing idakya tamo ing grasyang tatanggapan tamo, lalong-lalo na karing kapatad tamo alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila, king dapat kayapan. Kaugnay na niti, ing Social Action Center of Pampanga Incorporated, o mas balo tamo king awo sa sakop, ing social service arm ning kakatamong Arkidiocese, gampanane ing metong a radiothon o radiotelethon, para king alay kapwa, ang makitemang ilwalas me inke kang tolda. King daratang nga Marso 18 ning banwang kasalungsungan, aldo Sabado, mag-umpisang alas 7:30 ning abak, hanggang alas 10:30 ning abak. Kaybat na ning radiothon, sali siya ing misa king radyo, panimunan ning kakatamong kaluguran na Arsobispo Florentino Galang Lavarias D.D. Dinganggang donasyon ang matipon ni Rasla king alay kapwa. Nano ya po wari ing alay kapwa. Metong ya pong paralan, ban ada ketala naman karing kapatad tamong lakwas sa mangailangan, ring grasyang tatanggapan tamo king biye, lalong-lalo na ngining panahon ning Kwaresma. Karing may nga labasan na panahon, ing alay kapwa, meging dalan niya ban sopa nala ring kalulu, lalo na retang miapektuan karing miyayaliwang kalamidad. Antimurin, manibatanla naman kaniti, ring babiyatamong kasawpan, para king scholarship, health and medical assistance, feeding, and disaster and emergency response.
Ganakanta mo, king ingginu, neging maganakaya pamurin kay katamo, at king lugod at pakalulo na, alagpasan taya ing pandemya. Panamdamanda naman sana iti ring kapatad tamong lakwas sa mga ilangan, kapamilatan ning kaya pantamo karela. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kambening kaya kayong talasuyo among Justin G. Gatos, ing Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga, kaya beyo kaming magmasusi at manalangin kaniting panahon ning Kwaresma. Magbalik ya po ing usapang Biblia at dimdam taya po ing kantang Gawan Meng Malinis ing Puso Ko. At syuta na po king kaduwang dakin ing kay katamong programa, anong no ka rin pisabihan tayo ing topic tamong eni, ing pong topic tamo po king oras ay ni yapin ing continuation of the discussion on chapter 22. Pasibayo po nung bisa ko pong mangutang mamiyang comments o greetings, malyari ko pong mag-text kay kami para po king smart 0918-351-8282. Para po king sun 0942-357-4268 at king kakatamong Facebook page. Okay, so thank you very much at welcome po king second part ni kakatamong programa ngeni this afternoon king kakatamong usapang Biblia ne po. At bayo tamo po mayari na din king first part ni kakatamong pisasabyan apisabihan tamo yung tune kabaldugan ng greatness, no? Yes. Yung tune marangal yapin itang tune at tapat susuyo ni Brother Boyet. So marakal mo rin kapag subukan king taong susuyo, no? Pero importante masikan tamo kapanaligan, di ba? Agpangkan Jesus, masubok yan naman i Pedro, kambeding aliwa. No? Pero penalangin ng Jesus na kapilan man emilako in kasalpantayanana. So if it is moving to remember that Jesus prays, no, for His people, ban mi protektahan laking demonyo. Kaswelo tamo po, uling alob na namo ning ginuing mi pangilag tamo king marok at kapamakan. He prays for us to amo. Siyempre mo, ne, bilang kahit tao mo, ne, kahit, makainata mo naman po, ne, may minata mo kasalpantayanan, neng mi sasagad na king biye. Pero, yan na po sa iman mong,
data na kasalpantayanan totally. Pwede tayo pang iningkay mo palablaban pa Yes, at kalupan ng Pedro, no? Peter's faith will falter but not fail. Bista man mangaynaya king kasalpantayanan ni Pedro, Jesus knew that Peter would return to him, no? Pero potang mibalik yalub king Ginu, sukat na lang pasik na nga din kayang kapatad, no? At inexpress ng Pedro kini king makasadyayang damayan ng Ginu, king sukulan at king kamatayan. Lupa pong masikan niya lub kay ni Pedro among. O ita naman po siguro ing panamdaman ketong oras sa ito. Yeah, pero Brother Aris, syempre feeling la rin. Kaya manaliwa mo rin. At relying on how you feel at the moment is not a stable foundation, no? Inya sabi ng Jesus, tandanan mo, bayu ya tulaw king tacho, king aldoyti, makatatlo mo na akong ikwang alingad. So kanya po mig-falter Pedro among. Dati asne katapang sasabi na makasadyaning damayan king sukulan ni Jesus at king kamatayan. But later on, bala mo ikmul na ing sinabi na mo. Yeah. At tanda ng tamo na ding disciples ng Jesus, they were sent out to do ministry na alang daralan. Sabi na alang pitaka, alang supot o sandalyas na before. But look, no, lamig kulangan. No? They were received with goodwill and hospitality. So ngayon, iuling mako ni Jesus, they would need them. No? Inya sinabi ng karela, nung atin lang pitaka o supot, idalado na lang, magdalaan na lang. And Jesus would be rejected and crucified at iti malyari soon. So may bilang niya ka rin kriminal, antining misulat tungkol kaya. At iti matutupad na. So ikeni mo magumpisa na ing kasakitan na kanya the story of his passion and suffering. Yes, mintayo Jesus ka rin king bundok ding Olibo at migistaya ka rin ang timoing making kaugalyan, ano? So minaliwang routine anggyang balo na king balo ng panintunan dane at balo na yung hudas ing lugar anong nukarin di agadapong talan, no? Sebyana no ring alagad na ban manalangin ban elamanabo king tukso. At iyaman Jesus may nalangin niya, di ba? He prays for, strength, ban arapaning mabahayat adalanan, dinayo yang bagya, no? At siniklod at may nalangin. Sabi da kanita, the usual manner ka, no, Brother Boyet, of prayer was to pray in a standing position, no? Pero Jesus siniklod niya, no? That means he had so much struggle. King Gethsemane, sabi na, paano malyari idayume kanako iting kopa, no? He was in great agony of soul, no? Ining kayang kasakitan na ini, his agony did not come from lack of desire to the will of God, no? Nune, Jesus, arapan na yung pangapako na king krus as a sacrifice for our sins, no? And he willingly resolved to lay down his life, no? King kayang kasakitan in his agony, Kenny pepakitsing anghel kaya at pepasik na nga ne. And he was strengthened, by an angel to strengthen him to take and drink the cup. Okay? So, lalo ya pang may nalangin tin, inyang may bayit siya, penamdaman, no? At tinuluing pawas na amengaring dayang papatak king gabon. Pero alam nyo, Luke did not say that Jesus' sweat was blood. Daya. Sabi na it was like blood. No? Nung kay mong baga king matinding pamanalangin ng Jesus ay itamong bignus na inga chuking kayang pilibluban at pigkatiwala na nga ning naganaking kayang ipa. At saka po mong kapamiltan na po ning panalangin potang alwal mo ngan ing panamdaman mo sakit loob o mayaman takot at kasakitan yaman kakayan ka po pakiramdam at may papasno mo. Yes, that's why we have to value the importance of prayer. At kay Bat ng menalangin, he found his disciples sleeping, matutudla. Okay? May patutudla uli ding maraguldang kalungkutan at in-encourage ng manalangin ban manabo king tukso, no? And one way to prevent temptation is really to pray. Tutuyo po ito, mong anya nempong ali nakamanga di kanita tamo po lalong mipapasubuking marok. Anya po ngayon mong masanting po itang ugalyan tamo ing mga di tamo po aldo. At dintanging oras ding pangayaresto ng Jesus ke? At marakala rin taong dintang
panimuna ng Judas sa magtaksil kaya, no? So, dening dakalaren ni, kaya no siguro dening Roman soldiers, no? So, lepitan niya man ni Judas Jesus ban umane. So, he gave Jesus a customary kiss, no? Pero itang umang ito, it is a way ban akilala de rening arresting authorities na iya indak panda, no? One way to identify Jesus among them is to greet him with a kiss. Balang iyang sinyalis na. Siyempre, Jesus balo na ingkabaldugan na nita, ipanganyaya ng Judas. Inya po potang sabyandang halik ni Judas. Bari na sabyan ating kang balak magtaksil. No? At then nga ng alagad Jesus, mag-react la in Jesus' defense, no? Gino nga na, panabakan minala. At tebak din, ng metong karela, yung ipus ning pekapunding parin, at atigpas na yung balugbog ng wanan. You see, king ebanghelyo ng San Juan, ining alagad at tinagpas king balugbog, ma-identify agad na iti Pedro, Pero, petok na nga na lang Jesus at tigkila balugbugit ang ipus at kinayap ya. Nung ako po kaya magkamali mo, inglagyo na po nito, kaya yan Malchus siya palagyo mo. Malchus, yeah. In other Gospels, maka-identify inglagyong, which is Malchus, ita sinabi mo, Brother Boyat. Kaya ni kang San Lucas kasi, makabanggit, nung mapansinan nyo. Nevertheless, Jesus healed the servant's ear, no? May balik yung pasibayo. At inexplain ng Jesus nung bakit tukiya ka rening pari, no? Pamuntok na ring gwardya ng templo at makatuan ng balen. At kareng sundalong dintang ban arrestuan de. So, na kailangan Jesus ing pakibaran de ning manaresto kaya uling makapanaw na ing sukat dang gawan kaya to arrest him and to kill him. Start na po ning matinding kasakitan ng Jesus mo. Yeah. So, dela de Jesus kimbalening pekapun pari, no? And Peter followed at a distance, no? Buri nang sabihan, concern niya pa rin ni Pedro kang Jesus at worried siya nung nanuing gawan da kaya, no? Mupin, alayang tapang para i-identify ang sarili na kang Jesus. Inya, tikyaneng makarayo, no? Pero, Peter denied Jesus 3 times. Mumuna, lingad ne, ketang babae na kilala ni Jesus, no? Kay ba't lingad na king metong neng talato King Jesus. And finally, lingad na that he was from Galilee. At kanita, kabang magsalita pa, tana, tidalaw ning tatsyo. So, meliki jay Jesus at linawi ni Pedro, he made eye contact with him, no? So, bali, sigurado mo, no? At that kay moment mo, may konsensya, Pedro, uling aga nakahanapin itang sinabi ng Jesus kaya na ilingad ni at lumbesis at Kenny, tutuya pong menahis Pedro. And from there, inumpisan da na yung ininsulto at pemalupalo Jesus, no? Apan sino niya na king account ng San Lucas, ala nang makasulat kayo tungkol ketang proceedings, no? Or trial of Jesus, king arap ning pamuntok ding pari, at king Sanhedrin. Agad-agad, no? Agad-agad, Jesus was mocked and beaten by religious authorities. Tikpande lupat sa kare pengutnan, siguro karkalating kapatampaling Jesus kaya king lupa na at papawulada pa kaya nung ninuhureng tutod gamat kaya, di ba? Though it was painful for Jesus to face this abuse, ang importante, pepakit ng Jesus kaya that it was important to demonstrate that the proper response or reply to hate is not hate no nelugod, no? Importante, ing magtiwala king Diyos, he did not need to defend himself, no? Migpaubaya na Kenny. Up to the enamong talagang penindigan ng Jesus, ing tuturuno, ing manatiring lulugod kareng kaparang tao, agyang kareng taong makapanasikit ka, ay amigtanamwa bagkus lugod ing pakibat na kareng emikiburi kaya. Dakal pong salamat among Jess king pamanantabi yung episode tamong ngening gat panapon. Makayakmaya po ing chapter at alakayan tamo lalo na ngening papalapit na ing maleldo. Palabasan tala pa mo po rening mapilan na paganaka at ing kantang Maganaka at Mapamakalulu by Nilo Chi. Manatili ka pa rin po makatutok kaya kami king programang Usapang Biblia, uling mi babalik kaya pa po. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasawpan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyon duning kaya katamong misyon,
ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo kapamilatan ning radyo. Kambay ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871. Ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049. Ang maki-accouaccount name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632. Ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo. Ablasan na kayo sana, tingke kayong ganaka. Sukay pamurin king kakatamong programang Usapang Biblia, ngeni po basan talad din kay kayong pakibat, karetang kutang tamo, at makanyan mo rin din kay kayong text message po. But po kang Bernardita Tamayo Laksamana, watching video daw po amo. Hello. Hati asan ng kurik. Okay, Hello. Ate Lit. But po kang Sister Winnie Lopez is watching. Iba't po kang brother Jeremiah Batak Sawal. Hello po. Maya Pauras po. Tama yan. Congratulations. Maya Pauras po among Jess, brother Boyet and brother Aris. Kamusta na kayo po? Okay Mimingat mo po. parati kabang mag-drive ko. Makiramdam ko po kay kayo. Thank you. Wow. Hello po. Ba't po kang Sister Angelina S. Garcia, Maya pagat panapon po among Jess, brother Boyet and brother Aris. At karing pong kayabeta mo, magrasyang gat panapon po, admin and staff. Kamusta na kayo pungan? God bless. Ba't po kang Sister Winnie Lopez, Maya pagat panapon po among Jess, brother Boyet and brother Aris. Keep Regards safe po. to Mama Maria. Ba't po kang Teresita Yoseko, Maya pagat panapon po kay Koyungan. Good afternoon. Ba't po kang Sister Flora Layog? Oy, Good Flora. afternoon po among Jess, brother Boyet and brother Aries. May kapag-comment yan rin, no? Sister Flora. Hello po. Dancer yata yan. Yes, TikToker. Ba't po kang Sister Edlyn Soriano? A blessed afternoon among Hello Jess. po.
But po kang Sister Lota Garcia, great Ay, afternoon number one to fan. all. Wishing you all in good health. May God You bless too. us Hello all. po. Yung sagot na po is Sister Lota Garcia, number 1 po, Udas, kadwa po, Pedro. Kang Sister Flora Layog, answer, Udas. Wow. Iba't po kang Winnie Lopez, number 1 po, Udas, yung kadwa po, Pedro. Iba't po kang Angelina S. Garcia, number 1 po, Udas, yung kadwa, Pedro. Iba't po kang may kaya po Tita Lota Garcia, happy birthday po, Aposeto. Oh yes, happy birthday, amo. Ba't po kang Brother Jesse Buwan Bendita Puga, yung asawa na pong Ma'am Chin Chin Nugid po. Ganun. yan. Hello. Hello po. Mayap oras po among and company. Maski po ngeni applicable ya pa din po king bietamo king kasalukuyan ing delanan ng San Pedro. Nung no karindingad ne ing Ginoo. Itamo po din misan patse makaranas tamong kasakitan, mag-doubt tamo pa din po na atin ba talagang Diyos. Pero kalupan na pong Pedro, magbalik tamo lubkeya at maluwalas na katamo pong tanggapan ng Ginoo. Amen. Amen. But po kang Brother Freddy Serrano, Udas ing menganyaya, Pedro naman ing miglingad at beses. But po kang Brother Martin Luge, engineer po namin. Oh. Good afternoon po. Hello, engineer. Happy viewing po kang Rupay Smith, JT Calma Gutierrez, Puresa Bumaglag Orias, Tiples Alejandro, Lake Santiago, Evelyn Hopi Lenya, Gilbert Luge Balingit, Anya Lacson, Ruth Mantano, Francisco, Tolentino Kelvin, LB Espejo, Meng Morales, Edwina Carion, Hello po. Sister Chilayog, Richie. Evangeline Manalo, Remia Balesta Solamilio, Pieta Salas Vendetta, Eliseo Yabut, Loren Pelazar, Luz Mamukud, Opo Bernadette Santos, Lilian Cartalia, Ron Evangelista, Roque Toralba Christopher, Mary Jane Sole Hondoong, Agapita M. Jimenez. Ma'am Pitts, hello po. Thank you. Rose Ann Isay Tamba Samonte, Ofelia Pangan, Vilma Ramos, Gil Lara, Sherwin Cuevas Dimaandal, Joel De La Cruz, Gilbert Sembrano, Leti Yambao, at ba't po keng YouTube comments naman po. Ba't kang Nisha Beniz Timpug Uy, Vlog. Denise. Hello po, Maya Pagat Panapon po, among Jess Layog, Brother well. Boyet, Brother Aris. I'm watching from Porac, Pampanga. At iba't po keng texter 7718, number 1 po, Udas Iscariote, kadwa po, St. Peter the Apostle. Okay na po. Okay, so thank you very much, Aris. And of course, salamat mo naman karing kay katamong may kibat, karatang kay katamong adwang kutang nandin na po. At wali ka naman pong i-greet. Gusto kong batihin si Tidet from Cebu. And makanyan mo naman, itang kaklasiko, mag-birthday ngayon, 50th birthday na, Alexander Bonifacio, paparing ka na akong batchmate sa niyang elementary. And Ma'am Ophel, mga gang. Pagaling ka, Madam Ophel. Yes, yeah, we will pray for you. Ay, Mang Esther. Kangamon Jess, Madam Ophel. Mang Esther Alfonso, Popay Condeo, di pa Marisa Gosum, pang Gloria Carrion, nino pa, di Yes, Ma'am Pitts, Jimenez, no? So mga conjes, okay. Kayo man po King Good Shepherd Parish, of course, karin mo naman parokyanos tamo King St. Catherine of Alexandria Hello po, Parish, Maya Pauras King po. Porac, Pampanga. Okay, so balikan tala pa mo, dening adwang kutang tamo nandin Nino karing labing adwang alagad ng Jesus o Jesus ing menganyaya kaya kapamilataning meto nga uma. Judas Iscariote. Judas Iscariote. And second question, nino ing miglingad kang Jesus king makatitlong beses? Pedro. Okay, so i-Judas ang papa i-Pedro. So, congratulations po karing Congrats po. ganaganang may Abil kibat at comments, tumpakla po din kayo kayong answer niya po. And budi sabihan, makiramdam kayong masalese. Yes. Karatang kaya katamong papasyag niya po Bigyan ng jacket chapter. dyan. Yeah. Ika natang mamalit kang Willie Revilla me. Kaya, bigyan ng Biblia. Biblia. Okay. So, magkaitanan mag-closing prayer tana.
Kilagyan pa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos ming malugod, pasibayo, peparamdam niyo po kay kami, kay kayong presensya, kapamilataning, kay kayong banalay amano. Lubos kayong pasalamat, king alang sawa yung pamanantabe, at pamamiyesikanan at inspirasyon, ban manatili kaming matatag, king kay kaming biye, lalong-lalo na, king kay kaming biye kasalpantayanan. Ikagino, ing sibol ning sablang kalam, ikayo ing magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi po sanang bubuklat din kay kaming puso, ban mabiyasang makiramdam at palagi makasadyang tanggap king kay kayong amano. Pakabsyan nyo kami king kay kayong banal na salita at gawan nyo king instrumento, ban ipasyag at tapalaganap king kay kayong lugod at maya pabalita. Bayakit sanang tutu, king kaya kaming pangataw at pamidapat-dapat, imbungan iting kaya kaming tapat na pamakiramdam keka, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kilagyoning pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Burikan namang igrit, mag-birthday yan naman, kasabihan ng kangapo siya to, iapong mon makasyug. Yes, mo. And also, anniversary po. ng apong Elmer Dison. Yes. Ne? Among happy anniversary po. Okay, any more last words? Dakal pong salamat king pamanantabe po king metong oras. Ring pong karamdam niya pong replaya 7:30 PM king radyo. Dakal na salamat keng oras sa bingay po kaya kami. Den pong abi ako po keng leader po keng simbahan every Monday ating kaya pong lecture divina. Welcome yung po ita, mas kinano ko pa pong organization. Pwede kayo pong magkiyabe kaya kami every Monday, 4 p.m. karin po keng Parisol, tama po. Okay, thank you very much. At milabas na naman po ing meto nga oras ang makabaldugan na kwentuhan at talakayan. Dakal pong salamat, king pamanantabi kay kami at mikitikit na mo pong pasibayo ken tutuking episode na po. Ini po iamong Jess Layug, king lagyo na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat ang gapo king tutuki. Ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all. Bye-bye. Thy word is a lamp unto my feet.